咱来看伫菲律宾首都的马尼拉，遐的一间商场内底有一只穿制服的流浪猫仔，会甲保全人员做伙值班，成做这个商场真声人目的重点。咱若伫墨西哥有一间军犬训练中心，伫遐是专门培训细只狗仔，互因会当侵入人类无法度到位的地点，完成真困难的搜救任务，也佫有查缉的任务。从保全狗的这只猫，行伫咧警卫大队头前，看起来更加细只。对菲律宾首都马尼拉世界企业中心商场的保全团队来讲，这只叫做柯南的猫是了无大师。Yung kulang sa akin kapag wala si Conan, ma'am, yung parang nawawalan po ako ng gana, parang ganun. Parang kung wala siya, parang tinatamad po ako mag-duty. 6个月大的柯南本来是流浪猫。大楼清洁人员伫咧停车场发现伊的时阵，正出事几礼拜啊！柯南甲警卫人员做阵上班的画面，后来商场的民众拢感觉正趣味。保全团队也甲柯南的相片放伫咧网络顶，互伊即马正青正红。Parang very approachable, unlike sa dogs, di ba? Yung iba kasi parang ang tapang nila tignan, unlike sa cat na parang pwede mo silang ipet agad pagkagan. 伫墨西哥附近高区的军事基地，有一阵狗仔囝正伫咧进行救援训练。墨西哥陆空军狗培训中心成立25年以来，除了培育狗，也训练真侪精良的任务狗。Muy inteligente, es un perro con mucha rusticidad, muy resistente a enfermedades y eso nos apoya mucho para las cuestiones de trabajo. Es un perro que puede trabajar a diferentes niveles de nivel sobre el mar. Lo mismo en lugares altos, en lugares bajos. 培训中心的狗仔囝伫咧出世1个月长龄了，就开始接受训练。训练人员用球或者是布甲因绳，互即款狗仔囝伫咧耍的时阵学到各种的感官加肢体活动的技巧。因若是完成任务，训练人员毋是摕食的甲因奖励，是梳头、梳身躯或者是其他娱乐的方式维持因的动力。Simbiosis humano-perro. Donde el perro se vale de nosotros para subsistir, pero nosotros nos valemos del perro para que también podamos desempeñar un trabajo. 4个月大的军狗伫咧完成训练了，就会分发到其他的基地进行查毒、做捕猎物，或者是灾区搜救工作。这款军狗代替人类去无法度到的所在，完成无可能的任务，真做真正英雄。公司新闻张淑芬编辑。